درك أمانة جوادي كرت جلبولو درك أمانة كرت ناسيهما درك أمان مثلا هذا كم جد ببارقات مو ببارقاتي wanni furmaata jettuun hundi itti xiqqaatti baroo wanti samma sokkoraa xalbattee dhugaadha itti xiqqaatti waan siiti amma danduroo ku dandoo Akkasii gaafattee dhugaadha akkam jaallatee Nooriitis moo fudhate? waan takka isaanii beekte waan wama siiti bar Akkana fudhate. akka akkasii mucaan rabbiin muudee aangoo itti kannanii ilma abbaa caalu jaa ilma abbaa dhaaluu miti irra hedduu oromoo gootu ilma abbaa caalu jetti abbaa akkasi fiigusee agarraaneen awwa abbaa kiyyagaa ariyama itti qabbanti tunis nan baaftu yes keessatti ol deebi'e malee amma gana ala gabbaanan khalaas firiin kotee beele. Gaajanii daddacha hoggaa dhaqan uummataatiitu wacu jiraa beektaa daddacha warra abbootii dura dhaqee haasoo jira akkasitti wayi jaldee isinuma hedduudha maal bajaldees akka wacu jee beektaa mucaan ammaas warra jira gatti ammaas nama gurguddaadhaan rabsitaa yaa bada baalegee eeyisa kana dhee dhiisi yaa'in namni yaa ilma kiyya maaliif akkanii jettee uummanni babbareeda akkamii jaldee isinuma waca jettee naaniini. Yoo waan inni siinjee jechaan siinjee kana qofa goote odoon galgala ganama si lallabuu sagalee illee na garagalchite sagalee illee na fannaafattee jirti sagaleen tiyyalleen tanaa miti sagaleen beektaa sagalee tiyyaa midhaan tolee gartee laalla akkana qilla garagalee mataa kana gajajaas dachaasee bichaatee hamma kana arke akkasitti yaa way bishingaan kun numa tola rabbi haasooruu je abbaaje rabbiin kokkeenuu qabin rabbi kokkeenuu qabin tanuu kannite yaa rabbi gannu kochiis ta afaan kaayyan nagiyaan bakka kana garaa garaacha keessaa akka taa'ee garaachaa wal simatu yaa rabbi nuu taasisiin jaa furmaate alhamdulillah rabbil alamin eega rabbiin bakka kanaa sigee bakka guddoon ni geessa inshaallah baga rabbiin haadha mana kiyyaa naasi godhee an abbaa mana kiyyatii tahee afaan malee afaan qabdan naan jettanii ittiin haadha mana kiyyaa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin bar warra gartee afaan malee afaan qabdan jee kanaaf irra laalinaame maaliif irra laalanii beeytanii waa hedduu waan silaa hojjetamu jiru gartee tarkaanfii furmaata fudhachuu jirtu kana duubatto isaan ogee isaanii bahu jiranii moo bahuttiin jiranii ta gartee iccitii gartee asirratti waliin baafnu jennee dho'isin akkumaatu jette sanitti sansantuu silaa asirra baatee harkan taate qoodanii kaayan waan kana ni harkinii fi isaanis tarkaanfii furmaata qofaa waan jiru waan fudhatanii isaan as qomatanii inshallah rakkoon lakkaan ilma isaaniiti jeetiin jiran obboleessa keessani maal jettu dhiifama maamee garuu waan takka gartee afaaniifillee jimmaaliin naan jetti tammi ilmi namaa kana beeki rabbiin ganamaanii gartee rifeensa walitti guutuu fayyada wanni gartee amma siifi furmaatee walitti dhufuun akka gartee rabbiin beeki waan garii manaaman nama agarsiisa namoota silaa gartee jaalatuu fi namoota silaa waan rabbi gabbaran kana manaaman waa agarsiisa garuu manaama maali osuma kana teessu teessuma keessa si agarsiisa garuu rabbiin dandeessisaa wanni teessan tuni muujizaadha muujizaa waan sin jedhu wahuma rabbiin gartee akka taatu fadhe maaliif yeroo ati caba onnee caba keessa jirtutti yeroo ati kophaa imaanii wajji jirtu sanitti fidee nama shamarran dhugaa hedduu dubartoonni hedduu isiin tun si dhuftee alhamdulillah akkaataa itti walitti dhuftan kanaa suggaa laalte wanni kun kennaa kaaliqaati dhugaa tanarratti hamtii galfachuu qabdi ta'ammoo ilmi namaa waan jaalatu fakkeenyaaf fayyadamanii waan jaalattu dhabuu hin fadhu ilmi namaa rabbiin isinillee addan baasinii warra gartee wajji waaru sinaa godhu wanni addan baasun jiru yoo ajala rabbii dhugaa ajalli rabbiin dandeettii qaba garuu sanumaa ta'e yaa rabbi addan hin baasinii rabbi adda isin hin baasinii waan tokko barbaada. Ummaa isaa du'aa godheefi jira barisa kana. Maal jettanii beektaa bakka ati hin beekne irraa rabbi si haa milkeessu waan jaallattu agartee. Isaan milkeesse maaliif hidaaya minallaa waan jaallattu jira. Kannaa rabbii ati osoo ofirraa bakka ati irraan eeginirraa akkanuma fideetuma rabbiin gartee ati bar khayrii naa qabdi jetteetis quban qabdu nama kana akkanuma fidee rabbiin kanneefi kannaasan kanneef rabbiin gaafasan. Maaf akkana jenni beektaa khiyyuma gartee waa xaxaa kana gartee maxaxaa waa xaxaa kana. Boona masafaadhaatiin barnoota barnoota faa qabaa. Maxaxaa baratee jira namni sun barnoonni inni barate. Barnoota ilmii kana barate nama baratee jiru. Aboonni barataa midiyaan gafeeti yoo baratee waan hin baratin hin qabu kallaa gurbaan. Shira baratee maaliin waan kana jaani beektaa
تربين سافانين دبدا نامني بدان نما علمي ربي براتي ربي جلسي سني بري hamaan badaan jallaan nama sadii beekata. Akkasitti maafiin waan kana jedhee maaliif ne komataa maaliif gartee furmaatee fi jawaadii adda baasu qixa taa'ee sati jawaadii hedduu komiin kaasiin qoota koo jala kaayyaa allaattiin hin fuudhu. Ambara komeetti jiru maaliif riiba qabaa amrii rabbiiti namni rabbii wallole namaa walitti araaramuunsaan ni jabaata rabbiin wallole dhiyeenya rabbii qabaatee يا ربي يا الله سبحان الله وبحمده أنا قد سنمني لا نمني وقاني في آري الصفر لما فرد يفهم أقول ده بريد ده جو أتي يفهم أنا ما أقولني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقاجد تو كم سر كيف ربي مخلوق عفو أرى من قوني أتي خنافو الصفر الله وأتوب إليه يا ربي يقول رجل رامتي هري هذا من خيار دراني ربي ولن نفيدي أدنى باسه الحمد لله مقال تنجفين أسوين قفو إسين تلساني قبائل عرفوا ما تقول إيش أسو جئني جرادي سلام ملكويتو مرجع إسيداتي كهيرة أكا سيرة أكا شريعة لا سورة خيستي ما تدبت بني بيتا بوان سهم تسر رمتين علماء قافر ده هرد فيس يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله جل ربي سبحانه وتعالى إيه وان كان هندا أكرب بين آياتنا أنا خسرت بدرتي برمونيز جتبر جارتي غاري أركض شوراف جارتي درار لا لم تاجن يو جارتي درا أتكمله ميته اتجابته جلو غرتي تربين عبد القادر إيجا ميشيرة تبع نزن تربين تيام تيجين سربين سيابان بوزا ترمون ما في وان كان خاص نبيتا أو صو إيشي سني غفية توري إيش جيني توري مرجسي إيجو بعده أرى رازيات أرى سيكون مرجخيان إيجا مودة وانتو نمدو عرفتني ويتا مرجسي باجي إيجاتين مرجسي خبجي نصرتين دبنو بعدمتي خناف فرماتي ربي نافذ فرمات ربي نمفرو والله بقى ربي خرقت هند ربي حافظ ربي نبدأ تسجلو سيفاني بدينجا ينبد أرمورنا نجرادو فرماتا ربي نفرينتي وان كنتي ما شاء الله ربي سياسور تبارك الله بقى ربي سيقود جاني قود أبليساتي يوغم مدي ربي ننقص متك تيتي سر سيدة بلا بيكا أبا في إلما سو خرا ديمو نيتي هايجو دا بيتا فرد قباتا مجان دورة ديما فرد أكستي أورو ميدان تولي غرتي لال أكدا قبلة غرق ليه متا خانا بجاجاز بجاجاز خامان خانا أركي أكستي يا وين بشين قام كوني نمطو لربي عصورو وجي أباجي لا أبا مجاو جين ديمو سن فرد الرجل أو ربان مجاو ميلان لفديمو جيران ندتشت ديمو جيران بلوشا قندات دمينا نمطو لربي عصورو أبا لا إيه أبا ميلان كوني أبا ورو خنا نمطو لربي عصورو وجي يا فدور سنيبر ما شاء الله إن بود إيمانهم ما دام حديث رسولاتي في آية القرآن خيستي نورفت ما شاء الله نفتي ما شاء الله نورفت ربي عصوريتي ورمو قافدور نجمدي بيجو سو أنا كسبت ما فانيتي ملء وان سلا أغرتي ربين أبو أغرتي وان بريتو كو أغرتي ما شاء الله جي أغرتي رسولي صلى الله عليه وسلم يمك مدال شيء سيغانا غافسيس نمجرتي أفهم ما ولا بملء أكسد دوبا جين مجمع جين يوني في خبر دبريت هو باتي خبر دبريت هو باتي خبر ناقفتي لقاد ربي عصورو جين يو أمو خبر دبريتي بالا قفاتو تو كساتي جين أسلم آجيني بربا يا أبو جبتو دمو تبيندو أسلم آجين أبان خبر دبريو تاتي لا أكستي غاجاني لدتشوغا ركان أمتاتي تو وچو جرابي تا لدتشوغا بوتي درولك أسو جرا تلونا كمي مارين أكستي واي جلدي سينو ما هدو maal bajalti sakka wacu jeebeeta mucaan ammaas mara jiragatti ammaas nan gurguddaadhaa rabsita yaa bada baalagi eeysa yeroo jalqabaatiif abbaa jala deemee beeka duraa xiqqaa jala deema abbaan fitteen deebisanii gawwaaf ta'anii mucaa kana dhiisi jaaniin namni yaa ilma kiyya maaliif akkanii jettee uummanni babbareeda akkamii jaldeessin immoo waca jettee naaniini sayaa adeerran kiyya yaa abbootii teenya yaa bulchootii gandaa jeen namni isinii kuni achi joo jirtanii mee
waan isin afaanii baha kana eenyu dhaga'u jiraa jee wal wacu jirtanii. Kanaaf jaldeessumaatiitu akkanan wacaa. Maaliif wacanii jeeni mire. Mucaan hangumaa hundaaleen kun. Mucaa akkasuma abbaan yaa mucaa baalagee uzzeen ammallee ati reefus akkas naan jette. Akkamitti ammallee deemjeen dhaabbadhu. Tokko jeeni qabee beekte maal jettee reefu abbaa kiyyaatitu way midhaan kunnuma tolani rabbi haa sooru jedhee jennaaniin yoo khabara dabree ta'uu baattee khabara naate rabbi haa sooruun jeen yoo khabara dabreete baalaate tokko kasaati callaan midhaan irraa bahu ka abbaa liqii irraa fudhateeti oofanii namaa jira bara dabre liqii dura nyaateeti irra jira oofayumaa akkasaati malee callaan kuni nama saniif gala liqiin nama dhibee sudduufti saniifin jeeni beeta dubbii sirriiti jaaniin abbootiin tanoo jennaaniini tanaas jeen namni tokko hoggaa waa dubbatu dubbii oromoon akka jette jeemu jaan dubbii bahan dhorkanii gala dhorkan jette maleedha isin dubbii baha dhorku jirtanii bahan dhorkanii gala dhorkanii sanii mire isin dubbii baha dhorku jirtan jeen galaa miti wajju jirtan namni tokko waa isinirraa baratee gurra fudhatee isinirraa galu hin qabdanii jeen kanaaf akkasii mucaan rabbiin muudee aangoo itti kannanii ilmi abbaa caalu ilma abbaa caalu ilma abbaa dhaalu miti irra hedduu oromoo gootu ilma abbaa caalu jetti abbaan kee amma ati ilmaan qabdaa miti ilmaan kee kana caalu ta'uu obboleeyyan kee bareedu jaalatta ilma adeera taatuuf hin jaalattu ilmoon tee sihii obboleessa keeti ilmaan obboleessa keeti hundaa ol akka taatuuf feete beekumsaanis barnootaanis amala gaariidhaanis waama hundaa qabeenyaanis waama dhugaati ilma kee Kekijaa keemaati waa hundaa ol nama kana hundaa ol feeta ijoollee obboleeyyan keetii obboleeyyan keetii itti aansita kanaafuu ilma abbaa dhaalu osoo hin taane ilma abbaa caalu haala amala bifa waama hundaan imaanaan ilmaan akkasii rabbiin isiniif haa godhu obboleeyyan kijooraa isinii daawwattan nutis kan mukanne ka qabnu kanaan rabbiin nuuf haa godhu ilmoon dhiiraa fi dubartii isin qabdu ilmoo kannaa rabbii abbaan bareetiin tolfatu rabbiin namaa kana seesee afaan ittiin muree mi'a asumaanuu irratti dabaladhu gaadhii soman oofalchiin jaa. Beektaa gaaddisni namni gartee Oromoon caayaa galgalaa jaalatanii jaanii ilmoonis akkasii beektaa ilmoo gaanu tana gaa ilmaan abbaa caaluutu akkasii ilmaan abbaa caaluu rabbi nu haa godhu. Isinillee boosii fi formaatis walitti isin deebisee ilmaan haadha abbaa caalu rabbi isin haa kennu. Naaf formaatee alhamdulillah mallee wanni takka wanti nu hedduu seenaa hin jirtu. Du'aayin keessan jirti ta'u obboleeyyan keessa Oromoodhaa dhiiraa fi dhalaa bakka hundaa nuuf godhu jirtan aamini wallaahi naaf formaata shira takka irratti yaadu shiran irratti yaadne nama shiran irra yaadu firraa qolatu jirti. Formaateen dhugaadhaa wanni formaateen jettu tun hundi itti xiqqaatti bara wanti samma sokkoraa xalbattee dhugaadhaa itti xiqqaatti waan siiti amma danduu rokkuu danda'u. Akkasii gaafatte. Dhugaadhaa akkam jaallatte waan takka isaanii beekte waan Wuma siiti bara akkana fudhatu akka beektuu fi diimta malee abbaan beeku ni beeka. Wayin jechuudha namni hinaafi jeen rabbiin hinaafi jeen maarree haadhaatiif hinaafaa jedha. Lakki gabaabumatti beekadha qolola keessatti. Rabbiitu akka isa hinaafaa qalbiin nama darreedha. Areera nama duru jiruuti. Nama dhukkubsataa kajeeltii takkanaati. Qalbii darrummaa isaatu waan tasaan tahin waan dhaqqabuu hin dandeenye waan jijjiiruus hin dandeenye kajeellaa godha kajeellaan barri isaa fi miti.